Azır başalaman qoğum boldu. Biröylörgö toy boldu. Biröygö şor boldu. Biröygö zor boldu. Halkım biröygö kor boldu. Halkım Kırgızdan eki şaki var. Birinin açkıl arağı, birinin kışkıl jamağı, birinin mıktı firması, birinin mıktın ırdaşı. Eki şakini kep kılsam elimden arkuloy boldu. Biri iştedet ayunu, biri turayt korgoldu. Birin alal aldırıp yiyip baylığın, birin alalbay kalıp aylığın. Bul kezde şakiler gelen or boldu. Анда мен айтып берейин, азыр кандай коом болду. Май кармап бармак жалаган, майданын көбү чоң болду. Байталовдор байсашып, башыбызга шор болду. Эркекең эркек үйлөнсө, эсепсиз акча түшөт деп элиме салдың ойронду. Укмушуң курган замана, ууруга даңгыр жол болду. Учурашпай калды деп биз уялганыбыз кой болду. Урпактын ырыс кызынан уялбай эле салдык колдорду. Каразак кыргыз борборду. Жолубуз качан оңдолду. Жакшыларың тордолду. Жакшыларың кордолду. Базардын баасың асманда. Байкап караң оң солду. Кесибиз кескин кымбаттап, жарыгың 2 сом болду. Жалгыз шакилерге эмес, мукең азыр жалпы журтка ор болду.